Unya nibutar dayon ang 32 million sa Vice President after na malandong for February, March, April, May. 3 ka buwan nga pamalandong. Una pa ta nibutar. Pero pag impeach sa Vice President, it took only 1 day for the 215 representatives of people to impeach. Is it not an insult to individuals na 32 million, more or less, nga namalandong og 3 months, individually ni butar, ni linya, init kaistanan dito sa voting eleksyon, ni linya gyud dito. Ang ba na to, napasaras gutom. Ana, here comes the representatives nga in 1 day, gi-impeach na nila kining gibutaran sa 32 million. Wa gani discussion kung sa may kaso nagibasihan sa atong pag-impeach. Wa gipakita nato. Na natay social media, na sila mga monitor dito to the last minute of their discussion. Pwede na nato ma-monitor, CCTV, etc. Why gi-discuss?